Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shayamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Bahagia Tuan Imam, Pengurusi dan Kuasa Masjid, seluruh ahli tata kuasa, para pegawai masjid, para ahli ulama, ustaz-ustaz, asatizah, muslimin muslimat, ibu-ibu ayah, adik-adik abang, kakak-kakak yang terhormati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang ke-18 Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam Ramadan al-Mubarak ini dan memberi kekuatan kepada kita untuk terus melaksanakan ibadah dan membangunkan malam Ramadan pada malam ini dan malam-malam yang sebelum ini, dan insyaAllah malam-malam yang seterusnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istiqamah kita melaksanakan ibadah sehingga kita meninggal dunia, sampailah kita masuk ke dalam ruang kubur insyaAllah, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan ditempatkan kita bersama dengan orang yang saleh. Tuan-tuan muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa ta'ala, masa yang ada ini sedikit saya kongsikan satu hadis baginda Nabi SAW yang mungkin dan sering didengar oleh tuan-tuan. Bila Ramadan sampai, hadis ini yang Nabi SAW bersabda, "Rahima anfun rajul." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rahima anfun rajul Zukirtu indahu falam yusalli alayya wa raghiba anfu rajulun dakhala Ramadan thumma sadakha qabla an yughfira lahu aw an yaghfira lahu wa raghiba anfu rajulun adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhalahu al-jannah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut raghiba anfu rajul, rugi, malang, celaka, atau bahasa ataupun terjemahan dia. Mana raghima anfun ni dalam, kalau dari segi bahasa terjemahan segi dia, seorang itu jatuh dan tersungkur. Tersungkur maksud dia, kalau bahasa Kedah tertomoy atau tomoy tau. Tomoy jatuh ni, tomoy hidung ni belaga dengan tanah, jatuh ke tanah, hidung belaga tanah, itu raghima anfun. Berlepuh dan belaga tanah. Kalau tanah itu juga berlumpur ataupun tanah ada najis, lembu ke, tak yang penuh ke, atau tak yang penuh guna. Tak tahu tak yang penuh guna, tak boleh tengok tak yang penuh. Ustaz, saya tengok tak yang ada, tak yang macam biasa, tak yang penuh tu ada kiri sikit tu. Kalau tomoy kena tu kata celaka, kecelakaan besar. Kata Nabi SAW, 3 golongan celaka Nabi sebut. Raghima, 3 kali celaka, 3 kali malang. Malang yang pertama, zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang celaka yang pertama disebut ialah mereka yang disebut nama aku di sisi mereka. Nama Nabi disebut, tapi mereka tidak selawat. Dia tak selawat ke aku. Kata Nabi SAW, dia orang celaka. Pertama, kita dah sembahyang tarawih, setiap kali habis sembahyang tarawih bagi salam 2 rakaat, kita dengar Bilal akan baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita buat sengak, celaka. Jaga, kena selawat. Bila nama Nabi disebut falam yusalli alayya raghima anfun zukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang pertama, golongan pertama bila selawat
dengar nama Nabi disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak sambut dengan sallallahu wasallam alaihi, celaka, na'udzubillah. Hati-hati. Yang kedua, raghima anfur rajul. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam orang yang bertemu dengan Ramadan, dakhala Ramadan, masuk dalam Ramadan, dimasuk dalam Ramadan, thumma salakha qabla an yughfira lahu. Habis Ramadan, Allah tak ampun dosa dia. Jaga. Kita dalam bulan Ramadan sekarang, tapi kalau habis Ramadan Allah tak ampun dosa orang yang malang sangat. Untuk muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, raghib anfun rajulun adraka 'indahu abawahul kibar falam yudkhalahul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka orang yang ada kedua ibu bapaknya tetapi tidak membuat dia masuk ke syurga. Pasal apa? Dia durhaka, dia biak mak ayah dia. Malam ni saya nak fokus berkenaan dengan yang ketiga. Allahumma salli ala sayyidina. Yang kedua, yang pertama kedua tu, tuan-tuan, kita bertara Ramadan, kita nak dapat keampunan, kita nak selawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kadang-kadang kita rasa kita okey lah dengan mak kita, dengan ayah kita. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mak kita, ayah kita dah tua dan menjalani kehidupan mereka seharian. Kadang-kadang tanpa kita di sisi, kita duduk jauh, mak kita ada di kampung, ayah kita di kampung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu peringatan yang nak baca dalam satu makalah ditulis oleh orang putih, kita terjemah makna dia. Saya bukan orang putih, saya pun tengah ceramah pada orang lain, modal orang lain tak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi bagus ayat dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, kita ada mak ayah yang tua. Mak saya umur 70 tahun ni, lahir tahun 56, lahir 2026. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayah saya baru meninggal 4 tahun yang lepas. Tuan-tuan, sahabat, bila mak ayah kita dalam usia yang mereka dalam keadaan tua, fahamilah mereka. Kadang-kadang kalau duduk dengan kita, perang bunyi pecah pinggan, sabar. Mak kita nak buat macam mana? Kita tu kecil-kecil pun berapa biji pinggan macam. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan jerukah, jangan mengeluh. Nah, tuan-tuan jaga. Ada dalam masjid ini usia dah mat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslim muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, jaga. Makan tumpah biasa, orang tua terketak-ketak tangan. Dan kita kalau tengok iklan, apa turun iklan raya, makan tumpah, tidak kuah, tengok tertumpah atas meja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menantu tengok beli jeli tu kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hati-hati tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, nampak macam mana mata pakai kelabu, tak pakai spek lagi kelabu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, telinga tak dengar. Tuan-tuan jangan terluka. Kalau mak tak dengar, ulang cakap dekat-dekat telinga dia. Jangan terluka daripada jauh. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita, ada mak kita, ada ayah, kalau ada lagi, berbaktilah kepada mereka. Mereka tak dengar, kadang-kadang cakap pelan, dia tak dengar, kita cakap kuat sikit, bukan jauhkan, mungkin berarti kita jauhkan dia, tapi bagi dia dengar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, mak dia pesan ke anak dia, kalau aku tua nanti aku tak dengar, cakaplah
ulang cakap. Kalau nak habaq apa, kalau tak dengar agak tulis, aku boleh baca apa yang hang nak habaq dekat aku. Ketemu. Jangan sekali-kali kata aku orang tua pekak, tak dengar orang cakap. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tua lutut dah tak kuat, nak jalan, nak tui bangkit tak larat, kita angkat pelan, dia angkat. Duduk dan nak tui bangkit tak larat, tempat tu sembahyang atas kursi kan. Kalau duduk bawah terus, nak bangkit dah, nak tui bangkit tak larat, tak kuat, lutut dah tak kuat, pelan-pelan angkat dia. Cara kita tu dulu kecil-kecil, mak kita angkat lagi dah, tatih kita jalan. Tuan-tuan muslim kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Bila angkat tu dia seronok, dia gelak, dia sebenarnya nak manja dengan kita sama. Tuan-tuan muslimin muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam budak-budak balik, nak seronok, nak manja, nak bangun tak kuat, bukan tarik dia, tolong kat dia, tuan-tuan tuntun masuk dia. Tuan-tuan muslimin muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia suka anak dia angkat bangun, nak jalan, nak jaga dia. Tuan-tuan muslimin muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga kita macam mana dia kita duk minta dia, kita duk tanya dia. Mak kita ulang cakap habaq benda yang sama, orang tua lupa habaq, kemarin habaq dah, hari ni habaq lagi, saya lagi habaq pula. Saya duduk dengan pak mentua, dia dulu lah kalau nak pergi klinik, kalau dia ingat tarikh pergi klinik, dia ingat tarikh klinik pergi ubat, dia ingat tarikh dia jumpa doktor, dia ingat sebab dia dekat lah. Dia ulang habaq. Saya lagi makan sok dia habaq, semalam lepas tarawih dia habaq dah, besok nak pergi klinik, saya pergi lepas sok dia habaq pula. Saya lagi kita tak apa, dengar pi lah. Kita jangan kata berapa kali nak habaq, tahulah, jangan. Tuan-tuan muslimin muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tanya kita macam dia tanya, dia tanya kita ulang-ulang, ya sebab apa? Dulu kita tanya macam-macam, ulang tanya, ni apa dia, ni apa dia, tu apa, minta ulang-ulang. Ayah nak belon, nak belon lagi tak bagi, minta bagi, mau minta lagi kan. Itu kita kecil tu, maka kita layan lah ayah kita, mak kita, lagu mana buat kita. Tuan-tuan muslimin muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak pernah bosan nak layan kita masa kita kecil-kecil, maka kita layan saja. Tuan-tuan muslimin muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tua, dia lupa, dia ulang apa yang dia minta, dia cari. Jangan jadi bahan lawak. Bila dia ulang-ulang dia jadi bahan lawak. Anak cucu tu gelap jadi bahan lawak. Mak apa ayah kita jalan terketat, ajak anak kita ajak tok wan dia. Ejek tok wan dia berjalan. Lepas tu gelap. Jangan jadi bahan lawak. Tuan-tuan muslimin muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua ni dia tak tahan sejuk. Tuan-tuan, dia tak mau kita suruh dia menerima, dia mandi mau sejuk, basah dia lah dia. Ni kalau mandi kita ketak-ketak demam pula orang tua tu kan. Dah tak mau mandi bagi dia lah, ayak suam lah dia. Allahumma salli ala sayyidina nak kena hajat dah. Tuan-tuan, ini dirintihan seorang mak ditulis. Tuan-tuan muslimin muslimat kepada Allah, saya baca balik ya. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala, mak orang tua, mak kadang-kadang tak tahan sejuk, janganlah basah mandi. Ditulis tuan-tuan muslimin muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ambil pelan-pelan lap dia. Tuan-tuan, mak ni mudah tersinggung, orang tua mudah tersinggung, terasa hati, mudah terasa sikit-sikit, kadang-kadang terasa. Kita beli kereta baru, contoh beli Myvi baru, Myvi je balik rumah, kadang-kadang nak bawa mak first naik kereta kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Mau naiklah kereta, elok turun kereta, mau kata-kata tertutup pintu dekat gedegang, dan kita pusing kat mak belek pintu tu, belek pintu kereta, takut calak, takut apa jadi. Jangan waktu tu janganlah. Mak tengok terasa mak, bila terasa esok aja naik tak naik lah, tak mau naik dah, tak apalah, aku tak larat nak pergi mana, aku ada rumah. Pasal ni padahal dia terasa dengan kita naik pasiak penuh dah kapek. Lalu tu juga mak kita duduk naik dah, kita ambil kapek tu ketuk dekat mata dia. Janganlah waktu tu mak kita terasa. Hak lain pun tak pun juga sama, cakap jaga-jaga je kan. Orang tua kita tetap muslim-muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mudah tersinggung, mudah terasa. Dia bukan nak apa, kalau dekat balik singgah kejap, tengok mak kita, sentuh dia, urut kaki dia sikit. Walaupun dia tak minta apa-apa, dia bukan minta duit kita pun sebenarnya, tapi dia nak kita ambil berat tentang dia. Kalau dia jauh telefon. Jadi hari ini tuan-tuan, mula kalau tak buat lagi, kalau buat dah tahniah. Kalau tak buat halu, kita buat tiap minggu saya balik, alhamdulillah. Tiap minggu saya balik, hari saya telefon, tiap hari saya telefon. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita, berkati kehidupan mak ayah kita. Tuan, ambil peluang. Waktu mereka ada, ataupun salah seorang yang ada, yang boleh buat kita masuk syurga dengan berbakti kepada mak ataupun ayah kita yang masih ada. InsyaAllah nak, jangan jadi orang yang malam. InsyaAllah kalau Ramadan ni kita buat, kita praktik. InsyaAllah kalau ayah tak ada, mak tak ada, nak buat macam mana, nak berbakti? Doakan mereka, sedekah bagi pihak mereka, buat amal, hadiahkan pahala, baca Quran, hadiah pahala. Ya Allah, kalau pahala ada, aku hadiahkan juga kepada mak aku, kepada ayah aku yang telah meninggal dunia. Hubungkan silaturahim dengan keluarga yang terdekat, kawan-kawan dia rapat dengan kawan ni, maka berbaiklah dengan kawan yang dia rapat. Dan muslim-muslimat kepada Allah Subhanahu wa taala, secara berbakti kepada mak ayah kita. Wallahu a'lam. Itu sikit sebanyak tazkirah untuk diri saya sebenarnya, dan saya kongsi kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita ambil perhatian untuk pengajaran. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada tuan-tuan yang menyumbang. Ada tabung, saya tengok tabung saya dari tabung sekolah saya. Terima kasih. Tadi diupdate ada 500 dah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tak nak banyak mana pun, lagi 500,000 lagi tu dah boleh. Tuan-tuan daripada kuning utama, InsyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.